Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kw'igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko abasirikare ba Tanzania barimo kwiyongera mu burasirazuba bwa Kongo. Imigambi yabo ni ugutangiza ibitero bikomeye cyane ku barwanyi ba M23. Ibi turabigaruka ko muri makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu gace ka Minembwe. Igisirikare cya Kongo kirimo kwigamba ko cyamaze kwigarurira kano gace. Abarwanyi ba M23 nabo baravuga yuko barimo kugenzura kano gace bafatanije n'abarwanyi batwirwaneho. Ese ninde urimo kugenzura agace ka Minembwe? Muri kano kanya bimeze bite? Turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira iby'amasezerano yasinyiwe i Doha mu gihugu cya Katari. Ni amasezerano abarwanyi ba M23 basinyanye n'ubutegetsi bwa Kongo. Ese harimo ikihe cyizere? Ibi byose turaza kubigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi turagaruka ku itangazo rikomeye cyane ry'abarwanyi ba M23 barimo kwamagana ubwicanyi burimo gukorerwa abanyamurenge muri Haut Plateau. Mu misozi miremire ya Minembwe, igisirikare cya Kongo n'abarundi barimo kwica abanyamurenge. Ubwicanyi bukomeye cyane burimo kubera muri teritwari ya Fizi. Intare za Sarambwe zirimo kubyamagana. Muri aya makuru yacu turaza kurabira hamwe ibikorwa bikomeye ndetse n'ubwicanyi ndengakamere burimo gukorwa na FARDC n'abarundi mu gace ka Minembwe. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko MONUSCO yemeye kohereza abasirikare mu mujyi wa Uvira maze bakajya gucungera umutekano. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira yuko ingendo zo mu mazi zongeye gusubukura mu kiyaga cya Tanganyika nyuma yaho abarwanyi ba M23 bavuye mu mujyi wa Uvira. Hari n'ayandi makuru menshi cyane mbafitiye. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Imboneshakure yacu yitwa Iyakure Official. Iyakure Official niyo mboneshakure yonyine wasangaho amakuru yacu. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukunda kandi mukurikirana amakuru yacu kuri iyi mboneshakure ya Iyakure Official. Ni munyemerere aya makuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru akomeye cyane amaze kumenyekana muri iyi minsi aremeza neza ko igihugu cya Tanzania kirimo kohereza abasirikare benshi cyane muri Kongo. Abasirikare ba Tanzania bageze ku bihumbi 12 bamaze kugera mu burasirazuba bwa Kongo. Ndasubiramwo. Abasirikare ba Tanzania ibihumbi 12 bamaze kugera mu burasirazuba bwa Kongo. Bagiye gufatanya na FARDC ndetse n'abarundi, utibagiwe n'abacancuro ndetse n'abazarendo kurwanya M23. Ibingibi biri mu mugambi wa Perezida Tshisekedi wo kwitabaza ibihugu bituranyi bya Kongo maze ngo bagatangiza intambara ikomeye cyane igamije kwisubiza ibice byose bigenzurwa n'abarwanyi ba M23.
Muri iyi minsi amakuru yizewe ndetse amakuru yemezwa n'igisirikare cya Kongo baravuga yuko intambara ikomeye cyane aribwo igiye gutangira. Igisirikare cya Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Kisekedi bararahiye baratsemba bavuga yuko ibiganiro bya Doha muri Katari ntacyo bizageraho rwose. Nubwo bino biganiro byongeye gusubukurwa nk'uko turi buze kubigaruka ko muri aya makuru, ariko ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko ibiganiro bya Doha ntacyo bizageraho, ahubwo ubutegetsi bwa Kongo burimo gutegura intambara ikomeye. Perezida Kisekedi arimo kuzana abacancuro benshi. Mu makuru twagiye tubagezaho twababwiye ko abacancuro ba Blackwater barimo kwiyongera mu burasirazuba bwa Kongo. Hari amakamyo menshi cyane yagaragaye atwaye abacancuro ba Blackwater mu mujyi wa Uvira, ndetse abandi bagaragaye barimo kuva mu Burundi berekeza muri Uvira. Bivugwa yuko abacancuro barenga 5,000 bamaze kugera mu burasirazuba bwa Kongo, ngo biteguye gufatanya na FARDC, Abarundi ndetse na Tanzania, maze bakisubiza ibice byose birimo kugenzurwa na M23. Igihugu cya Tanzania rero cyamaze kwifatanya na Kongo, ndetse ubutegetsi bwa Tanzania buhuje ingengabitekerezo n'ubutegetsi bwa Kongo n'u Burundi. Mu minsi ishize mwagiye mubyibonera aho bamwe mu bategetsi ba Tanzania bagiye batangaza amagambo akomeye cyane, ndetse no mu myaka yashize mwarabyiboneye ubwo Jakaya Mrisho Kikwete yihandagazaga akavuga yuko u Rwanda rukwiye kuganira n'inyeshyamba za FDLR. Iyi ngengabitekerezo ya Jakaya Mrisho Kikwete yo gushyigikira FDLR ndetse no kuyishakira ishingiro ryayo niyo ikomeje mu butegetsi bwa Tanzania, Burundi ndetse na Kongo. Amakuru yizewe angeraho yemeza ko Jakaya Mrisho Kikwete ari we wakomeje gusaba ubutegetsi bwa Tanzania gufasha Kongo ndetse n'u Burundi, maze ngo bakarwanya M23 ngo bakazakurikizaho igihugu cy'u Rwanda. Mwarabyiboneye ubwo abasirikare ba Tanzania bageraga muri Kongo ku nshuro ya mbere. Basirikare bari muri SADC bavugaga yuko bagiye kurwanya M23, ariko bakongeraho ko bazarwanya n'ubundi mwanzi. Undi mwanzi bavugaga ni igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cya Tanzania rero biribonekeza yuko cyamaramaje kandi ko nacyo cyamaze kwakira ingengabitekerezo ya FDLR, bakaba barimo gukorana n'u Burundi ndetse na Kongo. Muri kano kanya amakuru yacu reka tuyakomereze ku mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri teritwari ya Fizi. Mu gace ka Minembwe imirwano irakomeye cyane. Kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 3 urugamba rurakomeye. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane. Igisirikare cya Kongo ndetse n'Abarundi barashaka kwigarurira agace ka Minembwe. Intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho nabo barimo kurwana urugamba rukomeye. Kugeza ubu ngubu nta muntu n'umwe warwemeza ko afite agace ka Minembwe mu buryo bwuzuye. FARDC yamaze kugera neza mu nkengero za kano gace. Abarwanyi batwirwaneho nabo barimo kurwana urugamba rukomeye. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo ndetse n'igisirikare cya Kongo bo rwose bamaze no kwemeza ko bamaze kwigarurira kano gace ka Minembwe. Ariko ndababwiza ukuri ko imirwano irimo kubica bigacika. Ntabwo FARDC yari yigarurira agace ka Minembwe. Imirwano iracyakomeye cyane. Gusa biribonekeza ko urugamba rukomeye cyane kandi ko FARDC irimo gukoresha intwaro zikomeye. Indege z'intambara za FARDC, za drone kamikaze ndetse n'indege za Sukhoi zongeye kumisha urufaya rw'amabombe mu gace ka Minembwe. Umumenyesha makuru wacu uri muri Kivu y'Epfo aravuga yuko imirwano ikomeye cyane. Amasasu menshi cyane arimo kumvikana mu Minembwe.
abanyamurenge benshi cyane barimo guhunga iyi mirwano. Indege za Kongo ndetse n'amasasu arimo kuraswa n'abarundi arimo guhitana abaturage benshi cyane muri kariya gace. Kuva ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri, abanyamurenge benshi bataye izabo, abandi benshi barimo kugirirwa nabi n'igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Ibingibi rero byatumye M23 isohora itangazo ryo kwiyamiriza ubwicanyi, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, gufata ku ngufu birimo gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Kongo. Abanyamurenge bari mu Minembwe barimo kugirirwa nabi, abigeme ndetse n'abagore barimo gufatwa ku ngufu n'igisirikare cya Kongo n'abarundi. Abarwanyi ba M23 mu itangazo baraye basohoye baramagana ubwicanyi burimo gukorwa na FARDC, ndetse M23 ikavuga yuko birimo kubera mu Minembwe ari ibyaha bikomeye cyane by'intambara, kandi byibonekeza ko ubutegetsi bwa Kongo bwaba burimo gukora jenoside mu Minembwe. Mu gihe rero M23 irimo kwamagana ibikorwa by'ubwicanyi ndetse n'ubugizi bwa nabi birimo kubera mu Minembwe, M23 irasaba ko abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi bava mu gace ka Minembwe bagasubira inyuma, ngo barimo kwica abaturage kandi barimo guteza akavuyo muri kariya gace. Mu biganiro birimo kubera i Doha muri Katari, M23 yamaganye ubwicanyi burimo gukorerwa mu Minembwe, ndetse M23 yasabye ko abasirikare b'u Burundi n'abasirikare ba Kongo basubira inyuma bakava mu gace ka Minembwe. Muri bino biganiro birimo kubera i Doha muri Katari, ndabamenyesha ko ku munsi w'ejo amasezerano yasinywe hagati y'ubutegetsi bwa Kongo n'abano barwanyi. Ni amasezerano bigaragara yuko nta kintu gikomeye asobanuye. Aya ngaya ngo ni amasezerano agamije gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge k'imirwano, ngo ni amasezerano kandi agamije kubaka icyizere hagati y'impande zirimo kuganira. Ibyo barimo kuvuga byose muri aya masezerano n'ubundi byagiye bivugwa mu masezerano yabanje, ndetse byagiye binaganirwaho. Kuri iyi nshuro rero biribonekeza yuko nta kintu gishyashya, biribonekeza rwose ko ibi biganiro bya Doha nta kintu gikomeye birimo kugeraho. Iby'agahenge k'intambara ni ibintu byavuzweho kera cyane rwose, ariko kugeza n'ubu ntabwo kano gahenge karubahirizwa. Hari urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa rya kano gahenge, kugeza ubu ngubu nta kintu na kimwe rurakora. Iby'aya masezerano rero yongeye gusinywa i Doha muri Katari, ndabamenyesha ko rwose ari icyuka, nta kintu kirimo, nta kintu gikomeye cyane kiri muri aya masezerano. Mbere y'uko amasezerano asinywa, M23 yari yasabye ko imfungwa zayo zirekurwa, ariko ubutegetsi bwa Kongo nta muntu n'umwe bigeze barekura. Mu gihe barimo gusinya amasezerano y'agahenge, ahubwo ndabamenyesha ko intambara ari bwikomeye. Imirwano irimo kubica bigacika mu gace ka Minembwe. Urugamba rurakomeye kandi rugeze aho umwana arira nyina ntiyumve. Iby'aya masezerano rero agamije gushyiraho agahenge ndetse no kugenzura iyubahirizwa ryako, ndabamenyesha ko ari ibintu byo mu nyandiko gusa. N'amasigara cyicaro ntacyo bishobora kugeraho rwose. Muri ibi biganiro bya Doha muri Katari, abarwanyi ba M23 bongeye gusaba yuko MONUSCO yajya kugenzura amahoro mu mujyi wa Uvira. MONUSCO nayo ngo yiteguye kurungika abasirikare bayo maze bakajya kugenzura umutekano muri Uvira. Iki ngiki cyaba ari ikintu gikomeye cyane ku ruhande rw'abarwanyi ba M23. Bakomeje gusaba yuko MONUSCO yarungika abasirikare muri Uvira. Mu minsi iri imbere birashoboka yuko MONUSCO yabigiye kurungika bano basirikare muri Uvira.
Mu yandi makuru arimo kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo ni ingendo zo mu mazi ya Tanganyika. Kuri iri genekerezo rya kabiri ku masaha ya gatondo ni ku munsi w'ejo, ndetse no kuri iri genekerezo rya gatatu ukwezi kwa kabiri, ingendo zo mu mazi mu kiyaga cya Tanganyika zongeye gusubukurwa. Ubwato bwinshi cyane butwaye abagenzi barimo kuva muri Kivu y'Epfo berekeza muri Karemi, ndetse n'abarimo kuva muri Karemi mu ntara ya Tanganyika berekeza muri Kivu y'Epfo zongeye gusubukurwa. Igisirikare cya Kongo nicyo kirimo kugenzura umujyi wa Uvira, ndetse ni nacyo kirimo kugenzura amazi ya Tanganyika. Abaturage bongeye gukora ingendo zo mu mazi. Amakuru yizewe aremeza yuko ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko bugomba kugenzura ibice byose byari bisanzwe bigenzurwa n'abarwanyi ba M23. Abaturage benshi cyane bagaragaye ku cyambu barimo kwerekeza muri Karemi, ndetse abandi barimo kuva muri Karemi berekeza muri Uvira. Ni ibyishimo byinshi cyane ku baturage bagaragaje ko ingendo zigiye kubafasha kongera guhahirana hagati y'umujyi wa Karemi ndetse na Uvira.